Пінскае прадпрыемства «Камертон», якое ўваходзіць у холдинг «Інтэграл», стало першым пунктам выязного пасяджэння аблвыканкама. Кіраўніку вобласці Анатолію Лісу і удзельнікам пасяджэння прадставілі прадукцыю, якая паспяхова реализуется за межы Беларуси. А что сейчас у вас без этого? Значит, какой у вас основная номенклатура? Вот основная номенклатура – это пластины. Сколько они составляют? Значит, в общем объеме производства с учетом экспорта через Россию это практически 90%. Акрамя выпуску монакрысталічных пластин, яшчэ адным перспектыўным напрамкам для «Камертона» з'яўляецца выпуск шклонарыхтовак неабходнага элемента складанай электронікі. За апошні час заводам асвоена 2 новых віда прадукцыі, якая прымяняецца ў высокадакладнай аптычнай вытворчасці і не мае аналагаў у Беларусі. Для реализации высокотехнологичного инновационного проекта по удосконалению основной вытворчасці «Камертону» необходимо каля 6 мільёнаў рублёў. Менавіта таму завод увайшоў у программу развития Пінска. Аналогичный проект за кошт американского инвестора плануется реализовать на новом сумесном предприемстве «Камсил». Для гэтага ў перспектыве плануецца пабудаваць завод. Своими планами и перспективами развития поделился и директор товариства «Кавлицмаш». Один со старейших машинобудовников Украины сегодня проводит активный ребрендинг и оптимизацию. Напереди завод чакае масштабное техпераўзбраенне и освоивание новых видов вытворчасці, у тым ліку сумесна с замежными партнерами. Яшчэ одно прадпрыемства, якое наведалі удзельнікі пасяджэння, адкрытае акцыянернае таварыства «Полесье», прадпрыемства канцэрна «Беллегпрам». У час сустрэчы з кіраўніцтвам фабрыкі і прадстаўнікамі канцэрна былі ўзняты пытанні яго далейшага развіцця. Разам з заводам штучных скур, сударамонтным заводам і прадпрыемствам «Амкадор» Пінскае Полесье сёння застаецца ў ліку праблемных. Аб гэтым казалі і на пленарным пасяджэнні. Финансово-экономическое состояние ОАО «Полесье» на протяжении последнего периода времени остается сложным по причине недостатка оборотных средств на сумму 17,5 миллионов рублей. Имеется высокая, более 8-месячного объема производства закредитованность предприятия. Мы посещали вот это предприятие, руководитель присутствует, здесь она докладывала. Да, на Полесье были более сложные времена, я помню. Но за последние годы удалось стабилизировать там ситуацию. Да, пришлось сократить определенное количество работающих. Но сегодня опять появились другие проблемы, которые влияют на работу предприятия. Па меркаванні Анатолія Ліса, сённяшняя сітуацыя на пінскай фабрыцы патрабуе ўмяшальніцтва на ўзроўні Савета міністраў. А вось пытанні стратнай вытворчасці іншых буйных прадпрыемстваў не толькі Пінска, але і раёна неабходна вырашаць з кіраўніцтвам канцэрнаў і пры ўдзеле профільных міністэрстваў. У цэлым выязное пасяджэнне было прысвечана тэме сацыяльна-эканамічнага развіцця раёнаў, у прыватнасці выкананню комплекснага плана развіцця Пінска і Пінскага раёна, які быў прыняты ў лютым гэтага года. Определенный объем работ уже на сегодняшний день выполнен и выполняется. Главное посмотреть, какие проблемы на сегодняшний день сдерживают выполнение намеченных мероприятий и что необходимо предпринять для их решения. Проблемы, к сожалению, есть, их немало. В первую очередь тревожит сложившаяся ситуация на ряде промышленных предприятий региона. Удзельнікі пасяджэння таксама разгледзелі і пытанні развіцця іншых раёнаў вобласці. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брэд».